ole thlir tu le ngai thatu zong te in zavain chibai le vekule hey Sunday zan hian in FIFA World Cup final chu khelani dona tin milar tam tak in lan tur te pon oma half time show te po om dona closing function te po apui viau tura ngai ani alar zula chon Justin Bieber te Shakira le iso speech streamer YouTuber te po anin lan dona eng poni sela hey FIFA lampang hianin Argentina Chungthu hi tuna hian an ngaihtuah meka Argentina hian final hi an khelo vele thut thei ani eng poni sela achan ni beralang chu kami England nena anin khel truma Las Malvina son Argentina ti thuziak an players then khaten an kenawang khanin England lampang hianin FIFA ne nan complain na sungvel chu an buai na ani rieng poni sela update kan mu theyang hi kan antar langange FIFA in Falkland banner bo zui don football thunei tu sang FIFA chuan World Cup semi final a Argentina in England an ne nuwa Argentina player te chu Falkland Iceland hauna banner am pho chuak FIFA chuan an nuaya in elna politics khai noi in rol arem tilova Argentina players te che dan po hi anzir chiangang World Cup champion lai hian ni lai ni zan khan si an phur masak nuwa true one in England an le thala in khelbana Argentina player thren khat chuan Las Malvinas san Argentina ti inziana banner an lek chuaka hei hi Falkland hi Argentina ta ani ti na ani theyang FIFA chuan thu chu asiamin kalmang pa ngai ani angin FIFA noya disciplinary committee te chuan thuthluk na har sale thil dang thleng thei te ngai tu chungin in khelle a chevelan enfi america FIFA disciplinary court tlo chanin malak le zel dan tur an la rel ang ati eng poni sela World Cup final hi omlo ve thut thei chu ani ve reng mai ani mo ti chuanin Argentina player sungchang le sani somni paruk FIFA World Cup final an khel don le don lo chungchang a thil thleng thar le chip chiar kan mu thei ang kanan tar lang lenge FIFA in Argentina players te chungchang ngai tua don chiang empty ero chu FIFA hianin engma anla tilang lowa amaro chu an ngai tua tur angin England lampang chuanin hekna an thelu to ni FIFA disciplinary committee chuan Argentina players pani Lisandro Martinez le Giovanni Lo Celso te laka investigation chui zauna an kalpui mekani semi final a England an ne nu khan stadium chunga in khel en tu te zinga mi pakhat ne na tangin banner puan zar an la he banner a hian Spanish strongin Las Malvinas san Argentinas Falkland Iceland hi Argentina ramani ti a inziaka hei khel mual chunga an lek chuakani FIFA disciplinary court chuan politics le ideology lam hoi thuziak le thillan tir khel mual chunga a khaptlata UK sarkar po in FIFA hi chui chiang turin a phut bok shrem theina te ama po in kumsang ni som pali khan he tiang thilowang hian Argentine Football Association hi dollar euro zokan euro sing ni lai an choitirin an lo shrem to atuna hian FIFA hian poisa fai choitir fine atanga tranin alian bera chuan mimal shremna mat suspension hial po an pe theiani Martinez te hianin khel theilo thut theidin muna an ding ve ani engpo ni sela an khel theilo ani pon a om FIFA dananga an kalani chuan Martinez te hi khrem nge turang chi kha chu an ni ve dona amaro chu FIFA boy an kol miawa tiang chi kha om ve poni sela Argentina hi FIFA hian an trim tiang ngai dan te po kha na sa in hnial na po tama social media alu an ne boka eng poni sela FIFA hian in an hrem dona nei chuan Argentina hi champion lo theidin muna an ding ve thawani Argentina hian sangni somni paruk FIFA final an khel thei donem ti hi mitam tak zo na tuna hianin ani mek ani Argentina khanin England true one nin an hneya anin an hne nuwa khanin
Falkland ram chung chang ka hantar lang lo mai sela chuanin hetiang boina ang hi chu thleng kher po in arin om lova amaro chu politics a in be na ang chi kha ani ve miawa wangin English so hi lungoi lo theyan ni ve ni mo khatiang kher sangha zakwa somriat pathum vel ani English so ina kami Falkland ram anzu ne chu ta khamo England ho English so po hi mitam tak chuanin an thiam chuang kerlo he thila he isu po hen amaro chu FIFA football ko vela so ro pui ber semi final a meu khatiang poster banner ang chi anan keng chuak kha chu ani in ani lo ve dawani o in clear na lampang rong kha akai tlata chuwang chuanin Argentina players tele fans te an over atin he social media hi han lu tila han khoila makdau mai chu Argentina jersey ha boina siam hi an tam turul tukani mo khatiang te khani wang hianin dikta ka soi chuanin tram hey trum dang le kum dang world cup chuanin final lut te le kheng sang round of 16 kheng chin de chu an thiam chu te khati te in fakna o ka hi arina sa ma ro chu tun trum chu an tran big official ten an tran FIFA an tran tiang chi thom an thiam wang pon ni lo tiang chi soi neu hit kumin world cup chu atam maya hei te po hi thil mak tak pakhat chu ani veni ti chuanin hei zanina England le France 10 third place anin chu dona amunom don khop maya ti chuanin golden boot race si ala top lawa Mbappe te tlato ma sela golden boot don theih na chan si ala neya zanina aron che thata goal thum vel aron khung le phei chuanin Messi in final goal khung lo phei chuanin Mbappe hianin golden boot hi adong vele dai thei thawani amaro chu hey tuna goal riat ve an neya Messi hian assist voi li anei to wang hianin ma hruai tu ania amaro chu zanina England le France in khela Mbappe hianin goal thum mo goal ni vela ron nei vele si chuanin Messi tampo pressure om vele dona final Messi in goal khung lo phei chuanin a chuti der ve thei thawani amaro chu England lampo an tang view inarin oma third place in chu na mani sela mai phalchi ni don lova akar laka golden boot race ala om ve miawa wang hianin zanim game po hi amunom dona nei ti chuanin zanina Mbappe hianin goal akhung tammi lawani chuanin Messi hianin final goal khung mi lo ma sela golden boot ka chu adong dona assist voi li lai ane wangin chu wang chuanin world cup boruak kumin chu anuam khop maya tin social media te alo chak towa media engkim kan muzung zunga tin kangai to tamai mai chu mana BTS fans ang chi BTS army kan team mizo me section cut an overacting ang le an toxic me mangkhatun lai mizo mi pate kan ni do vaking ka ria Messi le Ronaldo hian kanin then phok ani berak halan le Mbappe fans te chu lo ma sela Messi fans ten toxic matin Ronaldo fans ten toxic ma mo tunai chu mizo mi pate ril ru hi thalo le po ti ila kan soi sual pui tam lutuk lo mai thayani amaro chu hei hun lai thil hi om ve world cup te an zawanga hetiang rang hi chu ani po arin ombik kher chuang lova isuanin hey kumin world cup chu golden boot race kha angai nom chawa Messi oma Mbappe oma halana omboka tin Bellingham le English Kane om vele tikhanin angai nom chho tunge oni yang tia tlumte thliring kan thira prediction te po mitam takinam pesual noka predict tok te pon omanga amaro chu tikhanin halanan tla Mbappe an tla le ti chuanin Kane le Bellingham ten tla vele Messi chawa ba amaro chu abang la chun mani sela Mbappe nen hianin in tluk theina chance kha an nei vele thatlata me ni chuwang chun kumin world cup chu boruak a sangatin Messi hianin goal khat Mbappe in zanina goal khung lo se Messi in goal khat khung le ta se golden boot don baka world cup to zonga goal khung nember record siam to kha ani mai dona amaro chu hei halan ten la oma Mbappe po world cup tum ni vele chu la khel theyarin oma an la upa zok lova
besi record chu ron khu ma har lutuk to in arin om lawa Mbappe tam page chuanin tin Haaland po hi gol khung thei lutuk ania ani tam po hian ron khu mi a har sami don lawani chu tiang vel chu an din munani wang hianin azanin England le France in khel tur po hi mai phalchi ani don lo ni o tin nak tu zam page chu a mu nom zual dona sani som ni paruk World Cup khana tem ni performance zanin England le France chu uluk dawin in lo en ve theu don nia